بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, Komori mjihundrao amwe masiwa ya Komori, Wakomori mjihundrao wonzemwe Komori sihuzinji karja njiamba bibano ra monesani babi habari ya actualite abonge kawajibu jimba bibano da sina nyile ojeri hadisi babi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Heze wajihu nyitukufu za hanyu nyi mwandu mwasamanji ya banu. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Singa sina takriban sumbili nraru au nne mfikiri njanji ya banu ra hadisi mbavi abonge nyuma samanji abo nga mjoura mbia ka murinke confirmation okaye songe njema wakati la rijo handisa ya mahadisi ya hatu wanaoandu wa njia wa inji kabisa. Na umwambiani hawinji wandu partager video au kanga yabanuze message ribe haonga ziwasuliwu mahala lazimu. Abonge na mrambi endono roka songio njema na uduma mbiani ukae na mdo continue partager ces vidéos hauka mahala ribe haoze message ngazi wasuliwu sincèrement c'est ile kina wandu partager zinji za ukahonre faida faida hatu deze partage ilu wandu robesha haoze message wa waparise sisi kartina besoin na jemu kartina besoin na partage za ukari hundre faida ya mali ili Wakomori muelewenu shari jojibi waze partage zike hawinji ilu wa wabeshaoze message ziwa waswili au kangari amini ukana ngazi wasuliu abo hahanzari tike wale Wakomori lasina tuzi njibanu rotuhamba nchashi amansumbili ndaru nne karjanji banu no karja kawawade kartina za hundra nziro sha ho wakati ulio habaha ne namna lefukuo ngio wajibu mradorenga ela ilimri hunde za nyumeni ya mwambieni au kabani roboti do hea banu do babuha sha ho hea ani faida mkuu ilo haruma zerezo zinu ne zenyi do zinu do hainu wakati mrajoka ho hea yaone semba habari ya nyumeni abonge izo rakahanza riwoneseni banu kabanu yenrongo do kahaini sikumra he yafanya video sha yenrongo do kahaini wakati mrajoka ho ya banu yaonese za nyumeni za kantinro zilona faida rihunde faida akabanu yenrongo deze video singaranza solution ezi endeza yo yasmana zali sikarti banu wakardo fanya video hawenji rehundra jemu na partage za kartunra faida hizo zem faida rihundra onda nyimwe njia mwe partage za video. Abonge Wakomori watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kao nyi wasamanji ya banu mrangali yao na nyi mjohunra bahati mjie karsar timize direct na nyi mjohunra bahati mrangalie harumaye page ya habari za Komori nana Osea Media. Mwenyezi Mungu namtukuzeni mahala ni kaudo mjihunrao rualumu hazini rualumu alahoni haini bahandu kaudo mjihunrao Wakomori. Sukwalelo inu tirenge initiative njeni mweneseni mbabi hauka wafanyiha msafara wa Rais Azali akaupashia mfikiride mfumu wa bira shakabli ya raheja pashia katiendo ya pashia harmwe avion hapara mndu hamnongonea wandu wenji watoa za renseignement halafu bandi ya bala hapara mndu hamnongonea voya mpara ya mnongonea yemndu Azali hende nguheyo harmwe avion yemndu handi solila kabwanru
wazijuao wako aeroport waelewa ukana eba belu parce que banu mwanadamu belu eba belu hambiwa hindrini ya sumanazali parce que abelu wakati azalia mnongonea azalia nyongoa enda ya pashi arme avion belu haruha matozi bwanadamu kiasi utosha ikao haini mri ku aeroport hajiuzisa shefu hamwambia hindi wala wanro hao mbabiri aminiu kabati mru jotoa ushahidi hujuma hizo shadow tokaya ngaladhimu wanro fanya hazi na analyze hakabanu belu waiti mru kao miongoni mo ani waiti mru kao miongoni mo wanru wa reao Mungu au aminiu Mwenyezi Mungu makalima belu yako yatoa bwa Komori ni namna ya kwa urongo wa mru yele wakabelu katwe kajamini Mwenyezi Mungu shahe namna azali uyakaupashia ya parabelu ya mnongonea belu ya jihunda yandi soro hamatozi yakauto mshwara uposhoni yandi soro ngwe matozi haini mwanadamu ya kwa aeroporo haelewa kabelu hangwa hindri ya habo ndabwakana belu kajamini Mwenyezi Mungu kajalewa Mungu shahalewe azali utanta uongo bana eske belu hambiwa ni azali ukabanu bahi ndo mwesi wa he ndo mwiso wa hezi inde izo analizi zamba obanu act yo ijiri yo aeroport msafara uno azalia pashia raka jarejo masiwani anza wanrua ile wendo ya hadisi shamrungu jifanyiso haze sheitwa eske azali hamwambia belu kana banu bahi ndo mwiso wa hezi au kajamwambia hena mnayo yode ya mwandu abili azali hanongone ya belu hukana vanu bahi ngamondo ani esu hangu ketinjema bahi haukabanu timwambiani ndoka belu weitimri amini Mwenyezi Mungu weimri amini azali monoka belu zerongo zahe pia yetwamba ukana yetofa ngujofanya hizo azalia johamba ngujotoi hizo azalia johamba ti Mwenyezi Mungu halafu azali ani wanrupia ngofanywa hazezi twa atwanrwa hezi ukabelu hakaupashia halafu rais wa daula hapare ministre de la défense hamnongonea makalima wode secrétaire général wa parti au pouvoir wode directeur de cabinet wa hahe hampara hamnongonea halafu makalima ya rais azali ya mwambia belu haji hundu hadi solila haro hamatozi kiasa utosha ibaki kabati mrujuha belu hambiwa hindi shamgu na jailie uka azali hamkonfirme ya belu kana wamiso hao uhimi parce que belu wanu wanrua hezinu wanu kwa tina hata ndongo aminifu wasoni mwa Mwenyezi Mungu ngwa una aminifu wasoni memba hezi nemba majeshi zile walonizo bala sukarla wa umambia yani bwa Komori ukana daraja imba hezinu ya honda kwa tina hata ndongo za uka nabo huenda hoji huenda haruma umra shao kwa tu amini Mwenyezi Mungu ngwa aminiwe emba majeshi ya Komori nemba hezi ya hawinu halafu ndo bahana kanza ni wanese bwa Komori yo ibaki mwanadamu sheitwa yafanya hazi shangar kanza ri confirme banu kana juzi azalia kaupashia hapara belu hamnongonea makalima azalia mwambia belu yachongesa belu hakauruha matozi haliliki ase utosha hamwambia hindi kartujua shaibaki mwanadamu yafanya hazi sheitwa halafu kama ndo tamangali wa mwisoni hunu belu heli yaliyo na mangalie wakauja ambassadeur wa Tanzania izo analizi derifanyao ambassadeur wa Tanzania ulio Komori kao yoparo Saida Kubu wende ambassadeur wa Tanzania Komori habaha ambassadeur huo Saida Kubu haju ani hafanya program parce que wo moto jeune ya soma yafanya hazi harumazidara zinji harumensi ya Tanzania inu halafu hajati ya initiative wafanyishi hamkonti handani wahusu ze banki za Tanzania wende wafanye mchezo boneso Komori wende lewe inu hajanji harume system ya hou nono wa Tanzania waelewa ukana
enti ya hatu enti ya Komoro ngwatiao mali inji arumenti ya Tanzania inu na Saidi Akubu woi balozi ani woi Saidi Akubu ambasadori wa Tanzania Moroni hajafanya barnamaji ya ukafanya mshirikiano na ile Ministère de la Santé ya Tanzania warenge madoktori wa wasise Komoro uende wafanya kooperasyon daona ani wani inu ifanyi hawa inu ye karavani wazimane ne Ministère de la Santé ya Komoro wafanye wandu treatment za bure ilihema bade yoti pia halafu mru nafanya hazi shehitwa zabari hindi izo damido wambu uonda mido wambu zabari hindi belu ya hundri hao aeroport wakati wa January wakahuja na etide ministre de la santé yeye kajakana interimu ya ministre de la santé yeye kaja ani eti kajakana interimu ya ministre des affaires étrangères ye secrétaire général mu affaires étrangères kajaka yabo shabelu hande hakadaine ambassadeur wa Tanzania ili warenge wala wajeni wa Tanzania usakomora mandamu nafanya hazi sheitwa ukana eba makalima belu yambiwa ya uka kajam yani ya tungesa belu ya kaulila matozi wa aeroport ya roha matozi mpampampa hamamna mwana mtiti juzi azalia kaupashia eba makalima belu yambiwa katufanya taratibu za ujitaha hosoni mwezi dara zonti pia haukana mwene belu ngunjio universite harengele jeshi haribeho universite haribalango ndo wafanye mishana izo hazi za ministère de l'éducation belu haji permete hanjio warma universite haringu rengezo mishana kajadunga na daeno madhoma na wahe universite hau madhoma na wahe ministère de l'éducation lewo inu ye corps médical ya Komoro ikaubidi wahundi ho aeroport warenge wananyao wajeni kwa jahundi habo shabelu ndio dhoma na wadaula ya Kabo na wandu wahahe hama Abdul Wahab umtuje mwana waziri la dem na idondo wa belu ngarazi juao halafu leo inu wajeni wakahonda wafanye visit yes kwa haja huyo ya jeudi ya juzi wajihundu obahanu yabo directeur wa El Marufu na secrétaire général wa ministère de la santé Dr Beniman do wakaujihunda hapo wa receive show aeroport karjaona ze corner anizalazimu ziresevo wajeni wanu halafu belu haini bahanu ngunjio ya jonese ukana yeye ngemhu yeye nde vamana hele jeshi shasi siriele wa ukana belu emanongono ya nongone waniazali ya mtia balbala ngwanzo ya fanya system ya ujitaha ike yeye haini rongozi fanyishi hao ndae dini mwoneseni ukana msafara wa mwiso belu ya Tanzania banu msafara wa mwiso belu ya jabanu Tanzania hajabanu ya jetahe rendez-vous d'aine secrétaire général wa he parti au pouvoir ya rangu 1960 ataleo yano shinishamba shama mapinduzi sisemu haja kajashina ya onana daina belu hajua ukana yemba gouverneur ila ya wala mitamihuli wala ila mba gouverneur ila ya Ibrahim Mzee indai jahunu hanrahala likiwa hunu ni general ukoende sambao ya kijeshi tiparozamba hunu wao ufanya nguo ulima ufanya kaini ndongo ufanya produce ani kwa tina ndongo watofanya imbao ya kijeshi hiyo wandawala de general uyendeso yandalali kemba gouverneur yangazija ila ujamu shabelu bwa Komori haji permete hendeha handeha tsaho wandu wao hafanya mahadisi hani botina yala mahadisi ya Tanzania ni imba gouverneur Ibrahim Mzee ani belu helia liyo ngehama bala yeye de ani yodo wendeso yenti hadi waza ukana banu yeye ngarijua ukana katina ndongo zahe ukatido tukaya yeufanya hizo azalia mwambia rekambi rekanjema yede arambia halafu leo haja hanongolewa makalima ya mlizi matozi belu hosoni mara isa zali ya munongonea ya ndisolila kartujua iza nongoniwa shahi namna belu ya reagiso mwisoni hunu ni namna mwangalie belu tena habaha he namna belu ya doruka haini siku conference de presse haini siku na muone he namna ya shashiza eske harungoziwa eske harungwa mafu eske haelewa kaani kawandu wasawa elewa kaani hasaharambu kawandu ani ngwambo mnyanya belu
na mwangalie belu he namna ya bunguza epua habunguza na mwangalie hardi habunguza makalima kati hamade handani ya dorongo helianzao ye ya ratakabari hapu haze mvu surtout rangu msafara wa mwiso uno Rais Azali ya Pashera haya torejei. Pourquoi? Dizo Azali ya mwambia kartujua izo ya mwambia shakanza ribenuli ya wandu baba parce que ijomkini hangabu wandu wazijua ijomkini hangabu wandu watozijua hau wandu wazishi yao watosubuti zirongoa reconfirme banu ambo se juzi banu zenturalani zo huja harumantunne banu fardini ikoni hazanziha wangu mimi tabakana nga mjue hadisi hiyo ti arma commentaire mitijua ukabelu halili machozi hashemeza nkodo wandu wajishangaza belu hambi wa hindri babala belu hambwaje babala Rais Azali hamwambia ukana balabahi mpira he uisa babala hamwambia kabahi kaka na urejei babala hamwambia kana bo belu ntutahani huone banobotasi katirejei hunu jipange bantutahani huone tena ani yoyo ujuo Mwenyezi Mungu na waili shazerongo belu yambiwa tinrongo simple sincèrement tinrongo simple belu hana rongo mbiavu tire kino wandu wa jofa AVC haukaini rongo yetozi toorohoni yetozi rantema fitisha ho kweli zenrongo belu ya nongonewa samahani zerongo belu ya nongonewa rongo ukana zamliza yotinongo simple bwa komoni izo ndo zongara kanza ronese bam haruma suala hiyo rinjie babi haruma ze voti zinu zijao wakomori muelewe babi ngamjua harume bavu ya hangu ranzi ana mimi notolo jarme bavu ya hangu aukaya wanruwa hema makoti ya bule wa hengongwe wanaona ziromba mbuzi wanu nko wavumbwa ba wafanya bunjili we mardi hari wafanya bureau de campagne ze plaza hao pia wende wafanye gwanzima dini Ibrahima mumjini panda yende direct kanza niwonese ba shoti zamba zizabira zila ukana vanu kartushindana gwagwagwa vanu kartushindana mapumpua shawanrungu wafanye hikma ukana van enamnaje Junaidi ya luna sheo harumezi ya Azali nguna torambia ye sheo Junaidi ya loni sheo harume mbaezi ya Azali hawaha haukabanu sheo shinu mdukambwa hanywanyi jirma ya ezi mdukambwa hanywanyi shamrambiwa heze aksio namrambia kwa komori ye jirma Junaidi ya loni yo hauye jirma Abdurazaku ya loni yo no wanruwa wazingiza harume ngongwe ijoka utongesa wanruwa amini ukana wanruwa hezi ya sumanazali wangongwe hatu ngwajo ushinda wa perse wa hundreu depite wa hao haukati ikao sikarla wa uzamba na sikarna uzia ho zamba mwangalia umaharume mabavu ne masiwa maministri wabeho hama depite halafu ngongwe kabajabe wa depite ay kabajabe wa ministri kajabe wa depite na hanza yende hanza ze taratibu Raila Junaidi haini mzima wa kauta hayende kabajabe wa buanzia eske zabari hindi watu buhenzia eske abungo una sheo ministre de finance ngena sheo harumezi ya kauta hayende depite ya haraziziwa hardia propose directeur de cabinet wa ya haraziziwa alafule wainu ngardo kaujara mbilo ukana Junaidi na Abdurazaku ngwaona sheo harume mbaezi ya sumanazali vanu rekadini Ibrahima hahundu o depite rekaka jahunda yonga mla sedefi vanu Abdurazaku kuna uka ministre parce que usahura mbulwa uchamfu ufanyao arumezi usahura mbulwa kangawa incompeta kutina rongo uzifanyao Oide ministre wa komori ya ministre de finance oide ministre wajaba lo voti ya lazimu ya organize voti hata habaha ya toshinda yafanya negociation ya zionesa haruma conseil de ministre ukana mapesa heze voti ya sari ya hundu na ria hundu mahala kadha Hamad Heli Shaihani yakafanya Hamad Heli Mzabudu wa Mamad Shafiu yakafanya
hata mzabudu Muhammad Shafi huo hende daraja haonese serikali ukana yande mapesa ya wende sazevoti hardi haonesa tena inde kampanyi ili tinogosie kampanyi tainu monsieur le président bahiwa inde ministre de finance yatoshinda yafanya bije ya wende daula yarenga wakati hata parce que tinongo ya zele wao yardi ya sayabu ministre de finance wa hazialonio utotoa arete za heze fami no wanru wa karibu naye no wanzani hizo bayishwa fati hunguzi bulio shabuka tu favorize babdura zaku yabo fati huka tu favorize abo fati huwa sahu bahizar majahazi ngondware mehamba na mnambie ministre de finance ya hata jehonre habari linda o kampanyi bulo ya toshinda yaonese daula katinogosie damina wandu fulani ya mapesa hii kampanyi ay mapesa ya heze voti panema mapesa kwa vumbula ya heze voti yanti ya kampanyi yande mapesa ya huarandize bulletin ene budget de fonctionnement ya wendesa ze voti jimla kirasmi wei ministre de finance do ko manager halafu ministre wei katina rongo katido kaya mutopashia ende trema fotorme zitanda bahi ariabo huo mru uono kana abo ngena sheo vanu wandu kwa jodo hamba ngarde yao na vanu ngaramba wa realite na mrambi vanu baishwa dini hopanda hahunro depite yaboye o inu Junaidi na Abdurazaku mtibale kampanyi harume ngongwe ya udone saukana vanu ye kakarja hunra o depite ekadini kajahunro depite yabo karna o ministri ngojonda zao vanu o ministri uwa kotina hata rongo o ministri utona faida harme bavu o ministri utona faida harme miji o ministri utona hata faida ya population uwoti u ministri ulona bezon wosi wangongwe hauka Junaidi haka secrétaire d'etat abo wafanya hafanya haka directeur kadonga hafanya vanu rongo ti u ministri kamro hanu miwa ministri yabo bahe yo juma he kabati ministri utoro ali amarunda yenti utoro ali amarunda e bavu wapuha utoro ali amarunda e masiwa yabo ngojo ka ngaruombela udu wa baki yabo urende yabo leo inu Abdurazaku ngawe ministre zokweli CV ho irengelea ministre de finance shakuti na marunda wa beililiat yenti rangu bala hata leo kabati hata pla maendeleo ministre de finance wa UNS daula yabo kuna kauja wambe ukana ekae depute wa hengongo ha hunru do ujoka urudi ubaki ministre hakabane joka uhanti ureconduise wa harme gouvernement tidini Ibrahim aka hunro depute de maendeleo ne ze plan za maendeleo wa zitanziani vanu kuti ministre wa fami kuti ministre wa fami mshangama kuti ministre wa mjua uziwani kuti ministre wa henyu mangama kuti ministre mngongwe wa Abdurazaku we ministre de finance wa daula ya Komori yabo haini mwana mkomori ngena droit ya hunre ya juwezo uzifanyao na ana aboti Abdurazaku bahi dembaiza ma ministre pia zile hapo kavati ministre ya chungo ya tuonesa plan ya maendeleo ya ukabanu jao au banu jao halafu le wenu haini bahanu mjoenda kamswali ujuma vanweka karja o depute unu urate yabo hato ministre ngojoenda zao azalika na uhansi ministre bahari dini ha hunru Abdurazaku azalika na anifatihu kana uwania uhansiwa ministre de finance bahari dini ha hunru au depute non c'est pas comme ça lazimu muelewe wa Komori ukana dini eka hunru depute wowa jabu Bakari yalo depute wangongwari hunruindi na mjebanu mrambi yenye wandu wa hembaeze ya Sumanazali wangongwe bati mtoreani mje mrambi yembandrongo mafanya ze burusu mazito warangwe mahamina ne azalia lyo abo de wandu danywanyi ezi ngizonga owana mwa de saumbio pia wangu hobonze wa haja wa wandu Abdul Karim nguna mrehemu ya wa prepare ngabo wandu kwa kawa Sharifu Abdul Karim wa unja nderema na bana Abdul Karim hizo yafanya karna uparuka Karim vumbua Karim vumbua hezi tendo yafanya abunge banu leo mtije mkenti mdobela kampanyi ya ukana banu ye ministre de finance e ministeri
ngejohenda zayo babanu mahayinu yoti pia azalia lo banu ya lo president kabaja paro ja ministre ngongwe wa kamili boto jama secrétaire d'etat badileo halafu le wainu deja ngamazomrambia system ya ukana banu ekakarja voti dini ya dini kaja ndo député ya bo ministre ngo joenda zao wabduraza iyo ndeza ngo uzambia wangongwe kuchua para wangongwe wa warashawiri ze arete uzito wao en cachette votino wana wangongwe lewo yinu nganzo urumio wana wangongwe a votre intérêt wabdurazaku na Junaidi. Nimwambie ni hadithi ya Junaidi yaifanya banu hata hizo ngaranzo zuzise wa Komori riuzise Fatihu wasumana zali banu Junaidi kweli ha demisione au Junaidi ngemrohazi wasoneleki hata habaha maana Junaidi haini asubuhi ngujuho wa Komori hende hanjia harmaze biro hula soneleki haima vamana hanjia harma komisio ila parce que bala mweshele ya wa Komori bana siudi wazaraka waparoshe mezi wa mbokana nga wajoka ufanywa odi Junaidi uhara ya lonu one balbala ya lonu yode odi hiyo haini siku Junaidi ya juha botasi ya tuhenda directement soneleki yede anjie komisio bala ngabo komisio bala apari ya hewe directeur par intérim ngabo komisio bala ya nomiwa ni ministre de l'énergie wakate gouvernement hantiwa yede ya tini ya Junaidi mvu Junaidi hende wandu wao kaja kawa considere hata kaja kawa waza hata shaleo Junaidi ya exigelo ya demisione maana yinu exigewa baishwa kaja exigewa habaha na suppose shabanu kamru ha demisione ya mubahi halafu leo yinu ngeitia balbala siwasaya ze renseignements hatu uka Junaidi haini siku ya juhabotasi nguto jirande soneleki hende hanjie commission hende hanjie directeur woi Ahmed Mzembaba woi lone interim hawa danganya hawa ranganya ngwanzo ya na mangalezi zinu mtangalie na mangalezi zinu mtani ye Junaidi wa hindi ne soneleki habaha Junaidi wa hindi ne soneleki habasa wako Junaidi kutinanzia bobira banu abanga werate Junaidi usanga werate haubanu urambiye Junaidi subuti urambiye wambio wa Komori ukafati hude hunike amri udwenda we ordone tena habaha soneleki na banu hu demisione na imana Junaidi wa demisione dabo azalia mwambie mwanahe ukana Junaidi ngani mlimoje yende zahe direct Fatihu akafaranta rizamba esiku zanongozi nzajiri Fatihu para Junaidi ambakana ngio automatiki u demisione rahana holimoje wa bamzee hamba ukana dami aunda we hauri dungane sonti shaka tu hansi tina ushina ni huwani ya bo Junaidi yode ya puse Junaidi ya kaudemisione alafule wa yinu ngarashanga yao ukana wanruwa doamba ukana Junaidi nge na sheo nge na hezi Junaidi nge na hezi nda huu wamrata ya ambulo ya demisione yenge Junaidi ngustehilwa waluwa nda uhanruwa haruma voti atuka hansi wa haruma direktori wala hajofanye kampanya hunde mali wanuwa kwamba Junaidi do joka utoe kampanya ya dini hodi wapanda kwa ma Junaidi ajoka utoe mapesa eka Junaidi hendo toa 500,000 weka direktori ya waba haka na mujo toa 100,000 hau 50,000 hau ya balele garla hata mafura ba wako katina wanu ti wandu wazinu wanu wafu wanu ti wandu wako uturuku mbahiru ya hao hoposhoni weba wandu au werumi ya haruma kampanyi wanu wahanza wankilo opportunite hani wahunrema wakanezidara wadore ngema haruma ya kesi werumia wambari balangwa wa maintushabu wambari ngwa wa maintushabu samahani halafu nguparso wandu waelewa watoto wasoma walona ankli walona hikma walo wajirenda hari wa intellectuel ani Junaidi ile fort ile l'intouchable armezin komambra joka amini Junaidi leo amini jana ya amini leo obahanu yarema shaizor tahawa Komori rijue nganzao Fatihu ubenuli wa Komori ye odi wambango joka uja itundo le dafla soneleki nganzao Fatihu ubenulie zabari hindi Junaidi ya haini stasi ya rohao mitsamihuli ya tuhenda habwa subuhi ngujiplante directement hende ho soneleki hende hado tundano ngutundo hindi mri ya demisione wana ndongo hindi tena wanga mrendo wa Komori malaba wankole mbaye zinu mrenge nsinu ya hatu mateka ngamfanyo zo mwanzao mri ya demisione harume fonksio yahe
ba ishonga rujua amanizo na babanu ka exigelo ya démission chambre ya démission wongu taho hindi soneleki tena Junaidi ha démissionné pourquoi ya jirande usoneleki ba ishonga rujua hende ngwangalo ze dossier za ho wandu waramase ze appel d'offre parce que tizamba za meziabira tuone sabanu kana zembio fati huyenda o pia daina Junaidi yembujo kaunomewa soneleki mruikao ngujo henda ya towe ya rengeze dossier ze miharbati Junaidi yaifanya hiyo ya mize ya mprotege inde maana bala sawe appel d'offre ngwajo urenga mru wambe kana bala wala se appel d'offre na bala wala nduo wakautaha mru karibu na Junaidi hizo tizamba ngamzabo leo halafu leo inunge shanga zao kana mru ya démission ya rume fonction ya bo la dimu yendezahe definitive woti mru la dimu ya baki hapo uombe sa démission la dimu yendezahe ya dunge ndogo zindo jina na maisha maro jina kwa mafati huwa baemato Junaidi ya tongo uji rande soneleki ya daye jere yafanya hizo yanzao hata abaha na abo ham démission hata directeur wo yale mwanae wo yankilo interim hata hale mwanae ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu vanu fatihu ni wandu mambao ngamwani yao yenzinu vanu ho wani yaezi namnaje vanu zinu ramba vanu ngio automatique nyi hata nyinyi mwaimile mbaezi ya nrabo inu mzambe mbia démissionne vanu nyi mrende ngamonzo mrende wa komori wa jinga halafu hizo ranzo mwane seni vanu nyi wandu mahimi leo dingoni mwa Junaidi nyi umuhimu nganye dingoni mwa mri arate ka Junaidi wasarate katina nzia yobira na bala radiri mwane seni harmaze analyse za politiki vanu karamba ukana ye gouvernement ijoka hujabo hanu madwe mwabana kaze vote zenu zibiri mwemje mwone ka Junaidi wajoka ai Abdurazako kana ukabo na bala nganzo mwanadamu yafanya hazisha itwa bale decret ya he procureur wala Abdou Soumaila ila ndio ya confirme ya sortie ya Junaidi ne heli dobi ya lembele ya tena Abdurazako bala procureur Abdou Soumaila e decret ila ikahenda yendea ya tie yani ya urahata Junaidi definitive na Abdurazako tena ya tolo parce que Abdurazako hajobaki au ministre yengenge na plan maendeleo ya henti nizo azalia lona zele jimbo la sha ministri wa karavati ya juhewa subuhi katina nongo ya uzifanya mpaka ya jirando ho biro hapati hu ende ateze ya bangwe makoshi hapati hu ngere jei ho biro ya bo mrulo ministri ke jamba wati ani fatihu de atongeza ulo ministri ngardua rizambe sikuwa nome wakaonga o ministri par accident parce que Junaidi fatihu hawani ya Junaidi hata yede ministri mbaba he haraya yende hata akajakana shua ambaye yeye anarenga Abdurazako azala kubali shakafikiri wanu mashababi walona vision wanu walona shadow tokana mzirengo na mafoto Facebook hariabo wa ministri bahari yabo maudu kawatolo abo ngwajokarme CV kabala wado kama ministri wadu waje wanje mpango wanu maministri wanu wakaya emsaidie ze Kamal Soifu ze Jai Hamada Shamfi Sarkozy Junaidi wende ngofanya mipango ya ekraze wanu maministri wanu wao wajitia ukari wado wao propose na aboze mbio za hao pia haini siku ngotongoda ufanya mipango watia balba mwana bahanu mwanadamu Mwenyezi wa Komori uka wanu Mwenyezi Mungu ikafanya rongo bure na mangalie namna ya ukamnyezi Mungu ya ujwa utamdui mbahuma wenda hata kamsaidie bahanu ya honda leo hende hajirejeza journalisti ya ikebalo wa Komori ngwajo kaudiwa za zembia renda harumeti ni maraia inuti ubenza ende abwe turbinia heila ila pia system za Mwenyezi Mungu ya watie mtunta shabala tukamsaidie ngujibiwa ende hadi arejeu journalisti ila pia utone sakangu yeshi wandu kwa toelewa ngabo wazelewa obvious shahoto kamsaidie leo mwanzo ikebalo wa Komori ngwajo kaudiwaza zenongo yazifanyao hao zenongo yazikoti zembia rumenti kari wandu ngwajo kaumsamihi leo inumsaidie bahanu yarema ajirende hadi arejeu journalisti womru msaidie mbri ambako haka utahaya rumenti hende kandida gouverneur vice president ministre plusieurs reprises haka député leo inumsaidie bahanu warema ngonjo ani ukeudo shidana na ubeidi na Faiza Sule ikebala wewe journalisti
bomsaidie kutina nzia ubira wewe ruhambia kawe gumsese homa weni ambude kabati ujoshida changer le kalima le dina lao la gumsese Kamal Soifu hukola duani huranganye la duani wende uhulu scanner ya ndrabo hunike mwana hostimo marché ya 3 milliards ke japaro mishiha na bwa kumuringwa ilibao yabo kufikiri Kamal Soifu ngoto ka uparo jirenda ka ulelende vu hata ujirende jabu haudo kari haba kutufanya hazizi njingwa do swali haini lera ikari wako moringwa do kaudi wazaze dega wafanya bo Kamal Soifu wanu azali ngena hizo yafanya shabanu nyinyi ngarujua hizo marenda Kamal Soifu kutina bahanu wa joka ushida ubazize wangu ngarujua Sarkozy hukana zembio zao pia ili uone sambi yetu haze nguo Mwenyezi Mungu hajajailia wewe ndo utuauze nguo wetu ndo walo na vizio rohombi na niambi bahi Sarkozy hakamkutuzi Daina Muhammad Bakari waande mbio hata wakaza ani watawa wenzao maore leo inu Sarkozy zembio zahe balangu hari balangu dibio kasambi hafungwa balangu jibiwa harenge parti ya hende haichanganya Daina eze azali SRC Toi Sarkozy kabati mrujwe kabanunge komori haubanu hafu haubanu mwade haubanu hanjandani kabati mrumuono hata mahafali wale mehamba pia na mruna mnambia ngabo mdu kuona Jai Hamada Shafi aba ezibuiza kana Jai Hamada Shafi yabo hena mna wanu wakane zibui wale mahamba yode namna Abdurazak kune kipao mjore mahamba mtirenga azali isamfuna nyi kamtina hata plaza ali hasa mwambia mwanae ka wanroho wanrabo kabati hata ulo namba maarifa yatoka yote kati usoma lecture ba na majimbo na utakaravati na mafoto yode manongo wailonio ndunarambie ojumabo zenongo waloni zemba za serikali zetu ngulo watungo ani watambo tsaka banu wowo ngona pisasi na singar dwoka wanu wasaware mihamba yode mahanu kuomba na muombeze duwa bwa Komori ba Mwenyezi Mungu yauliva esa yeye yaone maslaha chatide sa mwanadamu yaone maslaha Mwenyezi Mungu yauliva esa yanzao Mwenyezi Mungu yauliva emria muombelea esa yeye yaone maslaha sasa si wanadamu sima press wanu hena mno wanu ware mahamba wanu zindeze duwa za hanyu bwa Komori na mfikiru kana gouvernement ilona wanu 14 amfikiri ma ministre walo yabo watu hata ministri ushindu haone sambanongo hata mizimine ya kamili na mfikiru bwa Komori yote deze duwa za hanyu wandu wanu warenga mateka wardi walo haruma gouvernement ito ya halali wanu azali weinge wanu shakati yabo halali yabo azali ya yabo halali yardi hanti ma ministri wa halali abo kabajanti abate ma ministri wa haramu yabo mbayiza ma gouvernement hizo za haramu yabo bwa Komori na mkontinye ze duwa hakamuona namna wandu wanu wanjiharuma na mwangalie msaidi yo bahanu ya rema na ke conseiller wazali hata jonongo ya rende sheka hende hata daraja ila hajirende journalisti ilanda bu Mwenyezi Mungu ya mnamuo na mwangalie Kamal Soifu ekaende hata halele ndevu haba hangu do ranyiradi ila Mwenyezi Mungu mnamuo Jai Hamada Shafi ze Sarkozy na mwangalie Dhul Kamali ngenda hu bwa Komori na mturambi bahanu Dhul Kamali aliyo ndona tonambia usiku yaona Dhul Kamali harumamba bahanu rangu ya tolo minister zinu mbaha vanu zembaha zinu Mwenyezi Mungu ajazi ya bahangu nguzina muo iyo abo ye namna ye wandu na wavumbu wabanu walio yabwende dandemu wabanu buna jailer sende iho kamwa benze banu to wasaruto jojibiwa hola muhabo tasiri hundemba ezini sayenzayo shabo dandemu comme d'habitude ngabajo change wa gouvernement yabomba izamba hazinu za makotable zinu zere nouveau yandrabo inu ngwajordi wadungwa pia wende zao ngwajordi wareme na mtwangala havaha emba izama ministri zinu walo wa Komori wa 45 na 50 watu warambu emba izama ministri zinu halafu kadandemu wabanu watola ndo bijoka wajua wakwatangwa kangwa majilisini mtofikira mawala wana watiti wabaliwa na baba hao wajiharmu majilisi heli walio tiono majilisi jana ya kabuni bahi tirambua ministre mbaye wa affaires étrangères bahi hakati daina ministre de l'environnement ministre de l'environnement bahi mdungu tona hama na mwana ya zingoro mhono
ya Joma Jilisin et ministre de l'environnement ndukutana ani wanu ka dans 2 mois wajenda za hatamnuka kana uparo waona ya torambu wakawendo la paroka ministre zinumba ha bwa Komori abonga mimi yona kanzani wonese na mkontinyeze dua bwa Komori na itifaki izingatiwe wala ishi sawahili wandu wakani mondo mwema na mondo mzima ili wandu wakazondo wandu bahanu kwa sababu kwa wati wallahi maopoza ngamwelewe ukana yembaezi ya Sumanazali kaiti emanezi ya zwalilu ya wataleonde hapo mtoshina mwajorganize nyima opoza shahe namna yembaezi inu ili yoyalembelea nimwambie yezi hata jehonde habaha ministre de finance ya toshinda ya organize marongo ya onesa ukana vanu mapesa hizo 45 ya Rab izolo barakanza ruonese mbabi kawanti wando walo na hikma katilo tukao makoti wadetere mafoto Facebook warende ngone mbaiza ma ministre zinu ne ma directori ya hao warende hama photography pia armozi pajiza wao hawao ndo ko tire ze selfie ya Rab hapo ngarendo nda huya Rab abonge artuona na tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu arinike musomema wa hairi na baraka jailiensi hatu irohomi hononi mwa mafujari wanu Mwenyezi Mungu narjailie za hairi kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.